Niwatwat kan na ni Yohani ay pariman na sutawun niya mataduto. Niwatwat kan na ni Yohani ay pariman na sutawun niya mataduto. Rakwawatwata kam yasa. Uvakung ranayam nadketanu nyipatu ni Yesus Kristo abari. Una ni turuan niya dyan niya mataduto so akman sang abariyam. Mangina ipanjiduarwa lam suina. Uyara na makikayi amakarana sa bari. Si Kristo ranam ni mapakanangan sutin siya. Mangi mapacitanu arwa bari yadu lam suina si Yohani. Mayrat tatangam padketenaranan ni Yohani du vakung. Uni macitana arwa bari. Uranam ni patuni Yesus Kristo at ciri-ciring na apudya mataduto. Bilang du vakung iyatawam tiyap yasira. Umakamiring su yana ni parimana ciri nga kapangunong dadyam tiyap yasira ukman sa nga tao. Tayar na makikayuwararuna no ipakaranis na. Yakiranam siyoani ko. Yaku ipiti kami sirawu yapitu akakyo kaido yasiya pungso. Inaui si ituro na dinyo ikapiyanu ununid nyo. Akanu pangangarilawana apudya matadutwa jablya sa tawuduto. Anima puno kakwa anakatu ngayon si chay kwaya mangido kaidanu karawan. Akanu sirinan niya mataduto. Akani Yesus Kristo taipigan ngan suciring. Yaranam ni manmana ni mirwa mabi. Si Yesus Kristo ranam yato malamurong no panipanyusing no karawan. Naikarido yaten. Nanipawayatan no rala na do yata piraratnan. Nanipamnakan yaten ni Yesu. Atong unong do kakita do tangay niya mataduto. Umrarali niya. Hinawi si umayong arwarwiya kanu uyuyat di Yesus Kristo. Amang iduk kaidan no karawan. Amen. Citaun yan si Yesus Kristo matsirali do cinalaba mayan. Mamimin wutawa makacita siya. Mangido ni mapadkut siya do juji katawu makacita siya. Sui kami minutaw do karawana, malo niya sununuda makaranis do karawan. Sui kanuyong no akmasusang. Maniring siya matadutwa panyusing tam. Yakinam alfa kanuyami siya. Hani kapuan na kanupangabusan na no arwabariya. Tasi yamataduturan nam jabli sa tawuduto. Hani mapunukakwa nakatungay yan si chay kwaya, amang iduk kaidan no karawan. Yakin ranam si Yohani ko, akman nyo ikaktudo sinay. Tayatak miya sagado tangay ni Yesu. So ako'y patsiranod din nyo, yaji matsirik na do alalo nyo. Doya nakatalamurong niya tanya mataduto. Niplindayakan do ali kaya pungso. Ami ngaran so pati mo. Dukapilim mo ang kuno ciri-ciring na niya mataduto. Akano nanaun na ni patuni Yesus Kristo. Ipisa ka ni tiyon nam wuyatan na yakan no sere. Suni pa kami rin kuso akmi mirap pa. Aman chinyadyakan dujikudku. Manirangam imuran nam vat-vatkan mo macita. Akapararamuso vakung do apitwa kakyukay do ifuso. Akado simayna, kado peichamu, kado teyatela, kado satisi, akado felatife, akado lautitya. Citaan ko matsisirising jakan natawam, mapengkad ko apitwa ka pirirampuan na uwi. Uawak no pirirampuanam, Hamian so asaka akmi tahu ami tatanuk dudang. Ami yayub sumaguru kuda mangidu aina. Ami btekso uwi du vatavatna.
U abuk nam akman sububunu kagling su kalabalabang. U matan nam akman su apuya manikap. U ayin nam akmin jinasa na aswar. U ciling nam akman su arda arumay gereg. Uwanan nam ipinan su apitu akamatanuan ita sumang paso matalmay pangan. Umuying nam akman su piyig nan nuarua manguwap. Macitakwam tukun nariari kardu tangayin. Ak marana su ni mawakwakataw. Mayrat tatangam pinanan na yakin nuwanan na. Manilingam jikan nyawi. Tayakin ranam ni kapuan na kanupangabusan. Yakin ranam tukumiyuno nga mabyi. Ni mawakwak kuno kakwa. Hamuk kuna mabyi si chay kwaya mang idukay dan nukarawan. Yakin ranam ya tumalamurong nukawakwakan. Akano ya umanampa vari kudu mawakwakataw. Imuran nam vat-vatkan mo macitamu. Tana si cakwaya, tanaya umanampa variam ni minin mo apadkutan. Upipi pa ngayon no ya pitua ka piri rampuana. Uwiya macitamu du wanan kum ya pitua ka kiukay. Uya pitua ka matanuan itam panipanyisingin no ya pitua ka kiukay.